obesi menisa amanfo so aya hoboa tutu enuan mo amanone aya hoboa me mo statement ba kwa mo ka se kwa bia so mo so be support no kakra bia mo de beba na yetime de sisa asoda kese katidre na ye de ahye Yakopon enmonyam e yade ya de papa ye nyina so ye de mpabo ebe text amana ye ye oba issue of agenda 111 na John there so we need dada and tronko the whole Ghana we are seeing now probi odin tropa wako joma ma fie no abogeti na no say e na oni ntroba kwa ode ba akwa nka no kre efi say me hu mpanyimfo pa me hu obi a otimi seda edin tro hweta ma ye bo abawie ye oso we nya 141 seats wa wene 10 regions say the one na ekro on kantananze obi a me change the verdict of the people near there nipa ko ya zo timi gina TV so no aka je amamo ne de du tem bia wo ka no kra kakra na de ntro no na de wo no some obi ha de some no de mama me a na won tome wo ka no kra na de ntro na wo no ene ade ene ma bia wo ka bia no enye no kra ena ade no so ya agenda 111 no aboni hu me yemo ahye no say na papa wo yes ade we ya ade say ma wo because omo asase na no mo say e na agenda 419 etinya de betimi aye yie emaso eno mo course akeka wo nsem nyina afa de ko wie sen 4 years awo kan ho asemi 4 years mai me twene wo amentase o na se panyimu timi din tropa layer ono ne afa no intellectually dishonest people sanache wo twa 2020 address no na president edit to dwa so ade we na me pese me ya and the cockati sword August 2021 it could be more picture no that our trade me to near cat sword it 2021 na for year 2022 we na what we are mu year 2022 through one achrew me se me kasa wo me no be ya me no be ni butu e bre bu be jimi na me bete warning me kura na me di agro keke ba me hu se da bi wo ye panin toto ajimi e wo yam intime se me enkra mode ma ye no slim kwase aba stay me hu se won kwase asa no mesu mesua utie robot dance no jimmy mesu mesua robot ni bi wa hwe snake in the monkey shadow da me no wo sa pepepe na be ye wo de sa king corn ne ba na musuma ma mo king corn wo se da bi o sa boy ni wa jimmy kwase ampa ni tintuntu a wa betena burochire so untume mpo me se e breda ne ho no ha ka se munim Shatawale aha ne your friend bandana e breda ne ho no otumi dane ne ho utie sa akode first ayi when he sa boga na ye dey boy esesa ye no atumi aye bi wo chia me kwa me e bre ya rap otumi rap bi e ba ha life for 2 bi obrafo ye de call hip life for 2 bi ye de call her life for 2 bi esanse we jimi for na wonya talented untalented you are so not talented inti yeja yeja is a read them no bono untumi fa nyomba o se wa kwasi ampani uti social media egu hu animu ase slim kwasi abasta won say uti social media egu hu animu ase e brese san ho no watom ye nte wonka bio se ye du ko gina Ghana kura ka se watom nyom da wan twa ya wan ka sa wo girlfriends ni bi makura hu unti so system to me amobra you slim basta you wanna try slim basta wanna fuck around you ya pobia betina social media to fua mo sorry a na Ghana system ya mama me where ya me pamucho mikimi la sam na me beka ba mama me expose sa fool ene sa na kwasi ampafo no ode bomb page no so no na me kire na de mo sorry a mo se Ghana o ko page ma crap ani bi person no da mo misa slim basta say and man he never pay Juma as backup artist odi bi nyim bi ni bi ya abortion ende yentumi wo slim kwasi aba stay bra because my own say wo no you don't deserve to even become somebody who is even living cause you Jimmy for slim kwasi aba star me say wo sorry a wo see Juma Ghana system no obi pay Juma just oba yi oba ne be mada Katira Ghana for nim crofo etiewu e man here kwasi ampani te say wo dada omu di omu e say o mabrabo ni bi yi ya ene ebrimu akwa ware ne yentume wo
Kwasiakwa, you think we don't know you, eh? Go and ask JQ. Ask Fredima. Ask Apietus. I tell you, go and ask Quick Action. Ask those people who used to work for you. Go and ask Uncle Atto. Uncle Atto who used to make beats and stuff for you. Slim Basta, if you think I don't know you, don't fuck with me. Me ma also. Utie. Slim Kwasiaba stay. Me ma also. Na media makachira onye me social media ha oba power wi kete. Cause neya etimi mu no esochi akwasiampafo a wodo ho bebo mu ninara. Neya otimi mu o ma me saka se ya me de kasa de Slim Kwasiaba stay. Oye kese echi enkwasiafo a wodo ho aba mu ninara. Kwasiampani be ma wa mbobra wa betena ga na any opportunity. When to me studio and review. Chira ya one artist a who to me the never out ever successful. Chira ya Kwasiakwa wo enye TikTok ya odi na nimu to ho ebe yes sophisticated misu me deke aka wo hit enye Slim Basta sorry our friend saying na nedua TikTok oh no be yes sa Kwasia no na kire ehu ya me brother cham kwa me ka kire me say wasa o cham kwa me nimu o se wo wasa on the way who featured obra ya answer. That time cracked in a Slim. Who the way I feature Kwame or Chiame Kwame will be answer. Because one person be because of baller songs. Because here, what can they go my palm will be paid away free stage, which is not any amount fans. Yes, remember, yes, and class the NBO. Ah, and you know, me more Ghana. Me wa Ghana, me. Satam na kwa de na net so. Adwa me yire ya me mpuna. Etu etese. Ena Pope Skinny. Dr. Po, Chakwa, your manager. One mukoji show will go my ye. Sadna Slim Basta and every year be our bar. One fact new skills in bow. One bar no shed out so as the dancers, no maybe go. I'm about no man is a robot for. Quick. In the side I need your obedient or beesa. And a boys need you, hey. Why? Same like last year. Hey, get off the stage. They were trying to lift you up. That's the first time question you see from. Kwasiakwa, you people just got opportunities. You couldn't do nothing with it. Slim Basta, and then me got Chiame Kwame Campo. You will flow Kingston, you will Kintakunte. You call Obrafo Campa. Obrafo, he's the one that brought a Wesabo Zenia from Labito. They are not also to her life. Obrafo boy is creating the same. Obi Mwame. Every serious artist in Ghana, we have somebody under them. Meboa. Tiny. Oba e wan fa Jupiter mreyen. Tiny an fa Jupiter mreyen. Or the Jupiter mreyen. Utie. Wamu omu bo nyomu omu ye nyansafo omu tumi ye business ni nano. Omu tumi ma ye one artist. Omu ma obi opportunity. Slim Basta. Chira ye ndi awe tumi ama opportunity wa Ghana. Kwasiakwa. What na Ghana nyeska de dim man fa nya de papa ko dim kwasiasam awo rough atutu to gidigidi ma abra abo wasesa wa betina land no for UK say who Jimmy say education is not good kwasiampa ni nyansa ni utrim Slim Basta krama ye nyansa ni utrim kwasiampa ni te say wadwuma wo ya no oba ya ne de ukoto ho mebo a oba ya ne de ukoto ho ja hopo na nyansa kwasiakwa jai wo hopo na hu ni nyansa. Now there my name MPP for we answer. Na makachira wo so so Jimmy. Penny ya ombu no ya be ni agu nanum